Počinila sam grijeh prije 2 godine, sa nekim momkom, nije došlo do intimnog kontakta, ali je bilo dodira. Sada ta osoba želi da se uda, pitanje da li treba takvu stvar da kaže budućem suprugu. Ovo su jedna škakljiva pitanja, sve nam to ukazuje da omladina treba paziti u tim nekim godinama mladalačkim, omladina čini različite grijehe i nemoral i prijestupe. Nakon toga kada dođe vrijeme udaje, nakon toga kada se malo sazriju, kada možda se i pokaju, onda dolaze ti problemi kazat, ne kazat, šta ću ako sazna, šta ću ako ne sazna, čitav život nosiš u sebi taj neki breme i tjeskobu, šta ako sazna, šta ako ne sazna i gore dole. Tako da ovo je jedna velika prilika da pošaljemo jednu veliku poruku našim omladincima da se čuvaju, da paze na svoje postupke prije stupanja u brak, jer će doći vrijeme kada će im se gledati u te njihove postupke. Kad su u pitanju ti neki, nazovimo ih manji grijesi koji nisu dostigli granicu nemorala, Allah najbolje zna, ne mislim da je obaveza da se to mora kazati prilikom stupanja u brak. Ne mislim da je obaveza da se to mora kazivati osobi s kojom se stupa u brak ako je insan istinski se pokajao uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i ako je čvrsto odlučio da se više tome i neće vraćati, jer bez obzira ovoj osobi se desio da je to bio taj grijeh, a svako drugi od nas moraju uraditi neke grijehe u svom životu, tako da ako bi bili prinuđeni da moramo kazati sve te svoje grijehe, onda to svi bi mi imali nešto da kažemo osobi s kojom stupamo u brak, tako da ne mislim da je obaveza kazati za ovakve stvari prije stupanja u brak, ako se osoba doista istinski vratila Allahu i pokajala zbog onoga što je učinila.